Ni mururungano uria uratabanirio hwae wa Irani Diana Guria muguka mwena wa Embu makiuga thirikari ya kaunti ya Embu ikoretwo ikimahinyereria na njira nene thutha wao kuherio ibanda-ini iria mendagiria na kumatwara kiharo-ini kia Embu niguo guthingata uraihu wa mita imwe ta uria ministry ya ugima wa mwiri yendekithitie na kuona biashara ya wendia na uguri wa muguka kaunti-ini ya Embu ni imwe ya iria cioikaine na gucokaniriria muingi na ikundi kundu gutiganite undu uria waya gucungiriria gutamba kwa murimu wa homa ya coronavirus kuringana na ministry ya ugima wa mwiri. Akiaria na andiki a mohoro muikariri giti mwena wa Kamuketha Market Labani Njiro augite ati thirikari ya kaunti ikoretwo ikioya kamweke ga kuhinyiriria arimi a muguka kuona nginya kuria mareketie guthamirio gutire thitima mai o hamwe na thabuni wa gwithamba moko na ni mareketie kumaigira kigina kiria mafatie kuruta niguo guthingata kiharo toria aratariria. Tumeambiwa tutaprovide sanitizer na maji by the government, the county government, and actually hata ukienda pale kwa gate hakuna kitu tumeprovidewa nayo. Wewe ukuje tu pesa. The most important with them is that wanataka pesa. Hajao ni pesa. Liz Muthoni noria ni broker wa meguka augite ati maraikara na haho kuona gutire ugitiri na ningi kigina kiria kireketie kuigwo ni thirikari ya county matingihota gukorwo makiriha kuona thogora wa meguka ni uthiete thina gikiro kinene. Unaweza at least utafute space yako ufungie miraa kwako mbali, ama kama ni huko kwenye wanatutoa tukuje tununue miraa tuende tutafute mahali tunafungia miraa wamekataa ni ufungie huko ndani. Kama sasa hii hakuna stima, sasa uwezi njua unless utafute mtu wa kusimamia kwenye unafungia miraa kuje ununue miraa uende tena umuripe mwenye amekusimamia njuu uwezi njua ni akina nani wako huko ndani njuu ya security hakuna. Ukiangalia huko kuna watu wako huko kwa fence unjui ama ni biashara wanafanya ama ni kupora. Taitam Abros noria ni mukui wa muguka ni uretie thirikari nene korwo ikimateithia na angikorwo gutire ikinya ri gukorwo rikioywo ni magukorwo magithama mwena ucio. Tukafanyia kazi mahali tulikuwa tuende kwa store zetu tufungie miraa huko, tusikuje kufungiwa hapa. Wale wafanyabiashara ambao wako na mahoteli yao huko wenyewe saizi wanalia. Sababu gani? Mtu mwenye amefungiwa hapa hakuna nduka, hakuna hoteli, hakuna choo, hakuna nini. There is no facility here. Eric Mushagi noria ni mubunge wa mwena ucio ni amenereirie ikinya ria thirikari ya Embu ria kugathika marihi kuri onjoria aria mahuthagira kiharo giki akiuga biashara ya meguka ndikoretwo igika wega. Uone wega muno county government kavindari gaka yambetigane na uvoro cio wa changes icio nikenda andu wetu mavote kwendia miraa wega na mavote at least gucaria mbeca cia kucariria andu wao gia kuria na kugura indo iria cingi turenda igurwe nundu akurigiriria murimu uyu wa coronavirus. Kameme TV Jetagwo Wangari wa Kibaki.